Nupano nupi the chop the base. Everybody, Pakang Murigata. Maybe I am also one of them. Nupi Tara Sukuri, Kun Sukuri, so what? Apa Mamulum and Kanano, a anchor de Mati Yapudi no Yamai Punsi the Manupi in the Mahan Jekta Maria. Nupa Punumo Apa Munupi Tara Guni Kungani Yogani. Lop 100, choose only one. Although Amam Pangabudik Kedogia could pin Manai Sikedogia. Kasi sex tang akto in high was ikai to hamba. But then sex katang a second phase to na tamjaki. Yamni kai ni masi matan kind of a say. Ako peace pami. I showed an you don't reply PGK min mga matungda. Yamni kai banina mayam sa takpi ay marupanina takpi is elaborately sa high grade. Ay may utpangamde. Taubana amana bim na char sokunina pai haibado. Adunya ko ni tawri base. Madi topics jamni ka isa ni sir may utpangamde. Ado ako ni pami sa at the moment Manipur da ko peace sa pami. Peace sa makan ni peace na si tawri base. Ako isa peace tigi pieces ni machet ni tahalli base. Manipur da indigenous inhabitant oiba ako isa ki iramdam lai haktang dagi Manipuri sing na palakpa ipai pu sing na palakpa puno Shimase Kudam Panda blowing a lady Bangaktani. Atubu foreigners sing illegal immigrants sing China Laga Nasi Lakmanga Rongi Matakta Leba original Kukina 66,000 Gumbaleba Chaitara Matoi Chaitara Rongi Mamang the census the Labagi report 9 Hijarise. Nasi de 5 lakhs si Hinda Nasi de 6 lakhs 6.5 lakhs or 7 lakhs Pusuram Sujai. Madam dear Koi Lepak say Yamni easy going. Sarkar so हमने easy going इम्फाल दगी हेंदबा आदे जिरी का से चप्पल का से चत्तना लोई थाबंगे मफम निकाय न खनबा उखुल का नोंग पतक चलु बसन उखुल लिचिंग का से मी कर भाई कोले कर नुआई फंक्शन चलु बकोल बलोरे उखुल दा गवर्नमेंट की ड्यूटी लोरे आदे मोई फंक्शन में चलु उदना लोरे अदिगी माउ मरम का सिदी शोइदन बहुत चटपनते adum mai mi tharum loisan ba hoi more ka chalu bus just pleasure trip kuna foreign nak na konan to bani na poche khar leiru ba khar ngak potharu ba khar ama mo koiru kol dumai tong chali churachanpur chapase kui hollywood nai matam du khangne rami yamna nungai ba mafam ni tangdulita bani hana hai na kona ton ngasi di machet tare koi de tha jo bur singduna akui de thang na tilga machet nga se koi sor hon mangam da victim moidan leiri peace should be brought. Okay, peace. What kind of a peace we want? First thing, ahamba, Government of India nangi opinion karina. Government of Manipur se na koi election gre. Security advisor porokna lai. Chief Minister of Manipur who is supposed to be the chief commander of Unified Command gi. Mana pugada se nang na 355 article the either covertly or overtly or understandingly or simply issuing a letter from the Government of India, you hand over your charge to the security advisor, Sri so-and-so, nangodi loktoi haidana, officially not notified we betar the radio the announced togani, the ashim sa haidurukani, adun maskum amamba se Bharat Sarkar na sanai, adun sanabadi ako isu double engine amasu tumin lay, adunam security advisor ge my role se karino koi taseng ne khangde. Mathari base peace masa prok na bahona bani jam na high profile gi mini hai adu numi kuding hot pa numi kuding koi lamsum tan jhalak pa gita jan sapna detail la hai gre kayam bhajan hai gi ai maure tam jawri I have really learned from him too ai maru pa koi hem chandra so ai tam hori mo munam masi da sum tak chalak pa lagtane ai ni tatatna hai gi noi chekshlu bahu paradalai ba cookie bheng haiba mafam do on ga dorubani haidar matam ko idrabani ai ngarang nan discussion so haijigi noi phiran payum mayam noi honorable MLAs or minister ba noi su bora jombo horo na koi se leiba phangroi dabani noi ni chin cookie joda noi pitho madi yare na koi charkadam noi leiroi dabani noi lebam de leiroi dabani nangi lam konjel ga thami mayam ko jondo ko yabo jondo mase loi ne cookie ne loi ne pai gradrun haidar because there is no government. Government of India ne yengda say Government of India ne sung yengdre. Government of India is absolutely biased. Government of India कभी भी देखने नहीं चाहते हैं और देखने नहीं चाहेंगे. अदने सिक्योरिटी एडवाइजर्स माचे तुम इन्ने लेरी भारत सरकार ने तौके हायर बदी
it takes only 2 hours. Suspension of operation the lady illegal immigrants or underground sing or terrorists sing as per the agreement nomai lising ani ga chum chamri pai dan ngasi mafam punamakta challaga mafam punukta kapalaga akoibu what kind of a peace we would like to initiate and we want to have a talk. Peace be suspension of operation the lady me promise phagadamni pharaga they be put behind the bar makoi nomai punam logadamni hana thamgo hani cookie sing these terrorist people they be asked to move from to their own place hana madagi makoine tawri punmas lale ba khangna tahulli base support tawri base kana no Manipur government di upay letri makun mukong pulla tamabanina. This is only the Bharat Sarkar. Nakoine tahun bani Bharat Sarkar nakoine injan bani nakoine Manipur thogai bani noina koi mi halan base jo Bharat Sarkar India government. Listen Prime Minister, listen Home Minister, listen Security Advisor noine tahun bani picture Manipur sibu nakoina laiba terrorist pun maksibu nakoine sargada thangalaga akoibu namtharaga nakoine moibu thangala tobodi nakoine Manipur da lau yadri base adigi tamaktane. This is a very textile clear. Aduidi Manipur lega kayam kuine mi gi minayu nanoi legani kayam kuna noi double engine noi tumin legani aduidi kamai to batai akoi isa gi lambi question batai either we become a terrorist or I become an anti-Indian or I pick up a gun to protect my own motherland. Only cookie the terrorist oibi jabrane ako miti kude terrorist oibi yadrabrane madhu to Bharat Sarkar no changakane mase Bharat Sarkar solely responsible ni ako langakti headless chicken nai bido jien mako kakharga jien kaino to patra pai no chongal le ngale shi hrani. So our government is a headless chicken. Adu Manipur the government of India no hine tahun mani we squarely blame you and we feel that it is you that you are creating problem natra bade pungkai manungda solution bejabani aduna mase haina kan the peace hai bese makoi mafam mai mafam da hana loina hangadabani madu loina moi thaluktuna no peace can be negotiated or initiated or can propose it unless or otherwise this criminal be asked to move away from the present forcibly occupied okay mafam di mai mafam da loin chakadamni adu secondly this terrorist punamus far moi punamus lokap tan thangudabani adigi third moki more than 5 lakhs 6 lakhs live punumuk se illegal immigrants sing se only the original cookies around 66,000 1801 1802 34 the live sing se only 66,000 kaktani as per the government of your publication in the last 10 years before aduni aina haijari base adui then only peace can be initiated migi makong pairi akuna peace no peace can be initiated or negotiated peace haibertan moina lanmani mo lal haige damna by any means togdana adu mashandari kambiu Manipur da lebra Manipur punamak mayam punamak tribe punamaksu Bharat Sarkar ga hajigi Mizoram Sarkar ga yamna nakshan bo ubo phangi hoy nakshan agidamni Mizoram habisene epicenter ni mayam terrorist mayam or Bangladesh ni khangde Myanmar ni khangde Assam ni khangde thajal punamas loine training tawra ga thajal laga loine Ferjol da Churchanpur thajal leisa Mizoram ni Mizoram declared tawidana akoi chin kuki jo country ki tamakta akoi di akoi tawri base openly hairi they have got the guts to say Manipur honorable chief minister Manipur government do you have the courage to say akoi lepak shegi chin kuki terrorists from loin tantokadabani haina can you give any comment piroido madam your government is there adra nakoi is naran yamna lei lengak puri bana koi is naran yamna lei adra nakoi ikai aduna haidana kanade aduna peace should be negotiated not under any conditions that akoina makoi da haijaba makoi ta moto nonjaba natte lan hobuse mohne tobani unauthorized mohne tobani when foreigners mayam lagi illegal immigrants laga tobani na makoina lali hain gadabani there is no questions of scheduled tribe issue shonat natte wrong narrative national media koi against nei
मणिपुर खोई मैं खंगदबनी अदुई निमित्त 3rd May कदाई शेड्यूल ट्राइब की इशू मोने कदाई इगे करी हाई कई नते शेड्यूल ट्राइब की इशू की पेन फोंग लोरगा कोई तरबुंग बंगला कोई बुलडोजर अहम मरी थमगा जुम तखाई लोन तौगुन है शेड्यूल ट्राइब की इशू के पीसफुल रैली नोमी चाम चनी चहुम पाइर चटपसिबु करी व्हाट काइंड ऑफ अ पीस दे वर अर्निंग yearning and what kind of a peace that they were having a procession adu thokre hogre hojikti peace negotiation there cannot be only one side the terrorist sanction lan horpuni moina hana lali hayen gadabni makoi thokidamni khoi shi thokra mapam pon han hallaga mapam pon thana be senbiu secondly aina haji haribada sex ki matang da panbese jamni kai karam nupa no nupi de chop tabase everybody pakang ngata maybe I am also one of them nupi tara su koire kun su koire so what apa mam lobum kana no ai anchor de ko mati yai phawdi no mai punsi da man nupi da ma han jek tamare nupa pun mo apa nupi tara gani kun gani je gani love 100 choose only one adu ama phangabadi kaidoge ko pen manai se kaidoge adu nupi pun mo sa amu mahan gani amu mahan modu de papi ni do whatsoever rank you hold we feel ashamed of you akoi tawade yamna nungaiti asigumba se akoi konsingra nate ne we were in the young inheritance in tara kun kunthra ko silona do koili jagoi sai kul that's okay marry once you marry your life is finished you surrender 99% to your wife that's what I feel adu sex manipur da siguma sex industry is ko lemde akoi 1960s beginning digi aishum imphal lei khong ta jarakpuni 59 da angang woding digi jem hoi maram marta khara kui paisa tan ba kot pa mi ni kana khoina college samne khar khar de ta khri khot khri mati matam khar le ga sum muthagi jam phabani haina lowi adu sex industry se natr basu nupi mathoi chakpa adigi nupi party jam na pamba ju jam na thakpa pamba nupa ga jam na loina ba pamba मंत्री मैम खनब पांबा अचौब मैम बोस डायरेक्टर लेबा संजाव मैम पाइबदी मतुंग कोइन इनबा मंत्री मैम की मरक्ता अखोई नुपी नुंगदांग मैम दा हनदना आदो इन दम पार्टी के ऑफिस लेपगा कदाई दि चली कैदोरी मदु मोय खंगे अदु नुपी न मपान थोकने जामनी हेलक पतारबदी जुमदगी नुंगदांग लाक्तरदि अदु मदि नुपी दर करी वरमगनी दो अयगी इमा ओइसन अयगी नुपी ओइसन अयगी चन ओइसन अदु मखर करेक्टर खरा असी सु लेरी सेक्स इंडस्ट्री ऐसे मणिपुर कोई तारक दे लेरेक तक नतदना बाजारों दे कर लई खोली न अदु मै तौ तारे फग्र मारे न अखोई खल्लु बनी अदु हजे मु हेंगलई से मणिपुर कंटेक्स्ट दी आई खरा वाट ना आई खंगे मपान द क्वीन लेर पतंजाद इन माय 60 इयर्स मपान द लेर पतंजाद से बेंगलोर दिल्ली चेन्नई और के गुजरात और के मफम मफम पुन मुसिगा लेब सिटी मयाम लेर पसिगा आई खर थेंगनेरक पदा इचा इशु सिंगसु तंबा इशु ड्यूटी द मखन मखन गे चटपा अचौ चौ मियो सिंगल लेमिनरक पदा तंजा सुम येंग बदा अखोई गी इचा सिंगसे सुटेड बुटेड हेक मणिपुर दगी हेक प्लेन तोंग बहि हरक पदा बॉम्बे दिल्ली बेंगलोर चेन्नई अचौ चौ सिटी मैसूर नुसुर का गे आद देहरादून का दि खर फई अद मसूरी का सु फई अदि गे कोई कश्मीर बहुसु खर फड़ी नोट ने दिल्ली दि होरे अखोई से जम अचौ चौ पार्टी दे चटपा और चटनदब मिते नु बि खर खोम मसु लेरी ने आई ngasi kindly permit me ai इचा नुपी नि का फाइबोक ने मेडिकल MBBS तंबा टुगेदर मिते नुपी मा मासे खर अंगांग नि मसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दे लेरमे मसे फने क्वीन लेरब जने चे यु मरी क्लास लान मंगम देदना माना मयाम से मिते मयाम से तमिसन कौरे है यंगो आई मणिपुर दे लाकपनी आई नकोई लीडर नि नकोई ने जू थकनिंगबदी नकोई ने चुरुप थकनिंगबदी गंजा थकनिंगबदी आइमोदा हायो आइने सप्लाई तो गुन माते हफ्ता खुदिंग चल चलगा माते अचू चुब क्लब ते चटपा खोटपा माई मनी नुंगने लेइदना पुद मनी मणिपुर द मपान द लेब बेंगलोर द दिल्ली द चेन्नई द बॉम्बे द लेब मनी यामने लेई मनी सिंगसिना पुथो ग पैसा तानबगी भापता पार्टी द पूरो पर तोब यामने लेई रे अखोई गी इचन इचा सिंग ममा मपा पुनुम द हेंगच गे आई इचा से लाई नते अदु अखोई गी स्ट्रिक्ट
अखोई आई चानपास तंबनीना दे कीप एन आई मोहि ओम इथतन थंगनै खोली आई पुलिस ऑफिसर संग हाई जस्ट कीप एन आई आई चासिन मतेंग तौको कदाई चली चत्ते हाइबसे आई खर कीप एन आई टाइम टू टाइम से चली येंगी खोली ई पाउ लौरी खोली अखोई इचा इशू सिंजे खंगदब सिंजे दिल्ली जोबद बॉम्बे जोबद खोंग्राव से हाफ पेंट से पेंटी दौने हे शेटपा मसम का से मचू हित हे काखलकपा सैंडल से नुंगदांग द पुंग तरा मथे बारोय द कोइब कोपे हौगलकपा मदी मोटर बाइक तोम यम पामकपा जूथाग मदी हौरे मदी दम हौरे फ्री से मसे कोई नोटिस त लेब अयाम बतौरे मैक्सिमम मणिपुर नागालैंड मिजोरम खासी द खतंग दि फई असमी सु खर फई अखोई मीसिंग शे हेत सारंग दगी थादोक पसे ममा मपाना लाइक तंब चलीरा नतन थबक तोब चलीरा ओ थबक तोब चप दुकान दुगी सिंग द हिते कोई केनो द चू मॉल सिंग द मिते मणिपुर दी अंगक प ट्रैवल मचा सिंग सि यावरी अंगक प पैसा तान म चली रिमेनिंग पार्ट की दोरी से बॉम्बे द तंकुल नुपी मचा मा थांग थेन सीगी खोत की हाई पाउ से तागी असुमाई तन बेंगलोर दे इतत तत्तन बेंगलोर दे इतत तत्तन शेली ब खोंग्राव द सिगे शेली ब खोंग्राव सेत दना अद पेंटी दौन शेट पसबु अखो फ्री ओइरे नुंगरांग द तौरग मपुर फुरित लिटपो लिटबोय तौरग जू थ ngaur द मधुबु तानदना कनाना अमे मन मधु तानद दि मदि नुपा अदि मफन द ला लेबा अदुमाई तौबो होनेते अखोई ममा पा अखोई यमने कोनसेंग अखोई इचाइसु यम नते अदु से सेक्शन म मंदि लई टाइम टू टाइम मदि पाउ लोबु ताय अयुक तो नहीं कदा दे चली करी तौरी you show me that place kada idon noi tori base hai base noi bazar chirpa to nachina noi chalu noi nakar mo hotel le you show me that hotel noi kar ma mall da noi chari khol hai ba kar section base kar darkar de le adu dalali to bo koi ine jam na le machi jam na le Delhi is another center, Bangalore is second center, Chennai is third center, Bombay is another center, Pune is another center. ऐसे तो इन्हें कोई बनी न चटपनी न ऐसे सुम येंगे चाहिए खुद ही येंगे ये पाउदम ताये दे ऐ इच्छा सिंगसु परफेक्ट नते शोई दरग लोइरे मी मचाई ngang na run का नते हाई दना कोई यमने फ्री होय कोई इच्छा इशु ममा मपा पुनमक पैसा यमने हे न पिछल लबा शोई दर बनी हौर बनी अमा शोई बदा माई ममा ने भी तो शु चिंजन के दोरी बनी नुपी के ख्वाइदे लुबा गुण नाइबो माई मनकत लेबो नु माना मई दन मोमबत्ती तमदि मोमबत्ती दम शौदोरकनी मदि मनी से यामग्रे मंदोम जाग मने से अचो सिटी दी यम लेको दलाली तौबा बसे सेक्शन बिउ अदनि इकाई अदि ऑफिशियल लेवल द तोरी बसे शेम ऑन यू इकाई द अचो मियो मेम नकोई मिंगस पन बतारि से चुमी चुमदे गॉड नोस अकोई इकाई असिदि शोइदना फाबई वानी नमी खुदिंग तौबा hundreds thousand द कयम लेरी अकोई नोइदे तमगद बसे करिनो व्हाट काइंड ऑफ मॉरल यू हैव बसिने कोइन हाई दोरिसे इकाई नोई मिंग पनबदा मसे यमना हाइनिंग दे if possible ngasi kuin tathok tasin tongner se taraga perhaps you would like to retreat your such wonderful and the good steps to biranu yamni kai ko akone tamgudi se noi di karino na kuin tamgudori se chief minister dagina speaker khangde mla khangde koidi lowest pause kuna noibu lenga kakpo lai ko gi manipur go koi pubiriba manipur gi tamak chana patha sambiriba line ne khone lawi 60 mlas na koibu lokoi line noin atumai tawna tor patar de ati praja mem ne kari khan ge degene adu de lai do phukto ga makong de phukto ga a pura nala da kun phumjelu bata bani da nokoi madu pambro nokoi ju phukto ga mgo phumjelu lai pakta that you maintain your integrity and character ai mase ai haijage ikai thon bigin tungda karai bo chumi da ishor na khangi but this is time and again happening it to biginu paisa paris paisa da noi par tumin na tamu like la remuation da shambiu ne noi pap tori pap tu lo ko kani ne adi amko chodi pap tu la atisha pap amu torga extra pap amu noi amu low gain tor pata da noi sadga chal kari tor dori ge ikai we need to learn from you and you learn from the people like the letter digi when a character you don't maintain anybody you don't have anything no prestige for you noi kal maja ing se gari da tongni piran chali ai gari sing je ko dar glass toru koli nobody escort pilot one day you will walk on on foot mati matum ne kari thoku darigen koi to biganu this is my humble request to all of you whosoever has been alleged or whosoever involved we do not know
तौरीब मैम सिंह एलिगेशन तौरी से चुम्मी चुंद गॉड नोस इट करीम तोरम तरती आई अर्डेंटली अपील यू गिव अप दिस इज हाई टाइम फॉर यू हैव डन एनफ मिस्चिफ you have done enough mischief now you become a sadhu sabiro gyantana aduna tangdo ta khoi bu tambiu tapiu mayam puru tapi durmi lenga ki 60 mla said you were the people that you ought to impart the training or the lesson to us you ought to discipline us ado ko no hangli shin de kari hai kani do I feel very embarrassed myself hope my appeal that you will accept it all my honorable MLAs and the ministers or bureaucrats or police officers or anybody sanjau pai puno ha ma nupi taret nipan ka su loirami modi jukto akoi loikre nupi bu respect su tausi nupi noi su nasa jon dokpi da bap to adugam line khannu de paisa khara gi thamakta ikai de nupi noi su ima iben icheni cha noi nupi ngatne katane khandau ke doge nupa na moithim to no to butar su to wi ade ko ai nupa leiko ai gi icha leiko ai gi nupi se torkani ko nang na nupi noi na dumai tong na tor de nang nachan na chapuna masu loine torkani ne nupi noi de mase khwai de angak pani adu nupi ima iben icheni cha no se togunu nupa na moithem nupa idir pap chelu papi ngak tani no na moithem to bulakani yaru nu na ke doge chadar se shi ho ke doge nasa jun dokpai mahut togna to ikai mase khanani ngai yam ni kai adai mase har first round ai lotion jage dosana mani khoi gi manipur da popi pambi yanthatpa khoi forest reserve forest area da lerem mi sing takthokpa loinana illegal immigrant sing biometric lawraga khandok na honarakpa masina maram moiraga manipur da hojing lairiba tangdu laita da ba se oigadrobni maitai na ST demand talugudagi tholokpani haibadudi oja sonamni na judu mamang da haigre loinana khoi ngasi khoi gi studio sida jo khoi mafam kya da oja sonamni khoi chahi ma di almost pare manipur da matokram na shanti je por kadoi no haibaje khanare ja duki matik kuire oja sonamni gi ba mota telam na dum ngasi hoji khoi gi illegal immigrant sing je aduki matik yamna leire manipur da maru oina khoi gi Myanmar da khoi yimthang nari ba Myanmar da tangdu laita da basina haibadare loinana kamjong area da khoi gi kamjong area sida kamjong area du da leiramba mi dagi hena mapalam dagi Myanmar macana yamna leirakpana maram oraga crime gi tabak chatharakpa maduda leiramba midona tawgada phangjagada chakthung mayam phangakta khoi apha apun buk tawraga puraga hatnamaga chenkiba mayam ama masi hojik recently tha kharaji manung gi tholai masin takpadi mapalam dagi mi je sina sungsoi soidana khoi manipur sida tangdu laita handabada yamna chauna ama pire haibasi simadi yaning bro sa sonamani yam telmano sa jai phaba yaning dirdi tokra manipur pura mulhan base makhoi na mulhan mani ne ngasi leiriba ngasi more than 5.5 lakhs 6 lakhs illegal immigrants machi the only on record nongane numita ba churachanpur rom dagi sorry je kai mai kanadigi mizoram dagi thajaliba ngasi formerly East Pakistan, today Bangladesh, Chittagong Hill Treks, Chittagong the Lermi, Kaptai the Lermi, Gacham the Lermi, Rupa the Lermi, Ayakagi, Kano the Selermi, Hobbygons and Dhaka the Selermi, I home Badirak, Aigi official Ketabaketamakta. Matuka Mukwimi MC Hill Treks, the Loina Lihode Loni Kangi Ui. Makoi Siloina other Lerica Tapna Tauruga Matiki Mijoram, the Tripura Power Mijoram, the Lakadorim, Loina. Mizoram da lakpo jai Tripura Power se lakaduri moisini Bangladesh ka hajite moi Bangladesh ka arms ka moi rifle sing se riflemen se moi khaluru digi moi kap khaidana khana moi lakna khotna khara tawde but anyway akoi gi tamakta di Mizoram haibe se good friend matampro to oirami today they are the supplier they are one of the helper to destroy Manipur makoi the manpower supply mohni tawri bani Mizoram digi mi khut thengelei bani even Joram Thanga Masa Amunirak Laktana Churachanpur the Lami Manhari Shri Chin Kuki Jogi country ki akoi pandamni kari harun akoi government karim ta haibang amte whether the Mr. Joram Thanga man Churachanpur the Lakpatan Jadam there is a convention call Chief Minister head of the government na mana state amadi state ama chatpada koi ru ko kari function chatpada there is a courtesy ki one convention amalei I shumain to Assam Secretary the Chief Secretary Mrs. Thagani Manipur Secretary Suan ko Honorable Chief Minister Manipur Sumani Gauti Lakani for certain purpose just for courtesy's sake mas convention ni
अदुमाते लागा थोने थोगाई बे तमंग लामबदो मणिपुर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द मदुगी मासिगा लाकनी सुमाइन तो तौगुनी है मा थारक तर गॉड नोस अखोने मोदी जमना पूरा फ्री रॉक थादो पसे हेनमन ग्रब मारेदा चिंगले बे मयम पुनमक not all bad but there are a certain section of people moi mabuk se kayam phattagi haibada akoini yamna chamna khalluba mase ko aran bataba imai pe miching mi bu mai isbu chamjo bani mite ne phatta bani dan mite fudat pani mite police ni ga lady sing thana jo ko imphal mu de hen ngam ponte kada mau go jordi moi machin ga moi se kan to ngam ponte akoi de koima da ko nangami ka lebe shamagli chei par fudarak pata ma khong thu dek pa jane akoi thu dek pa jane that way that I'm quite akoi I admit highway electric de chili chei par kan dhari na ko de adu akoi tore isha yiram dam da koi police I have a due regard for the Manipur police today you have got a different modus operandi chingdaliba tamdaliba mitena only I imphal ai thamai ban ta gani ai koi gi kano lampel posting pibu ai natrgi imphal east pibu natrgi shi man da singye me pande ai henbi gnu ching de chalu hai de ai pa lakam hana ai thunjan ge ai posting da cancel to biu ai talaga ai am kan to ge hai be bhap ta loina le na gre Churachanpur da leibu ta de meeting at maximum 50% tagadabni kirga thabak ta do Churachanpur da leibu cookie singju siga tahan ga dabni उखरुल द लोने तंखुल मत लोने थंब तारदी लोन अंडरग्राउंड पुन मक लोने मानरग लोने मोदुम अदु करिम तोबंग नमद्री छे 50% मपान गी मी थंग दमनी 50% सु उखरुल दिग लापो तंखुल मैम सिंगसु इचेनाव सिंगसु लोने ताउंड लोने लेगे दमनी कुकी मैम सु लेंगे दमनी बंगाली सु लेंगे दमनी आदि केरला दिग लाग कोई सेकंड एमआर द आर्म्स कोर्ट की इंचार्ज ऑफ हरिहरन को मरेने हबिलदार अमा नोंगमई में मांगी बदे 62 नोंगमई मांगी बदो अ केरला दी लाकप नुपा दो ख्वाइदे मरु ओइबा अखोई आर्म्स कोर्ट आर्म्स की अखोई थंबम मफम दो 62 रेफ अखोई नोंगमई में चा मांगी बदो कुकी मसे जाउ दे बदो हुराम दे येन मै तमकता तो अदु बौदी थंबंग ममिने केरला दी लाग मणिपुर द थबक तोबंग मी अदु अखोई ने मणिपुर मनुंग दो कने चिंग ने चते चरु चत ओम फई हाइने पैसा न थिंजन बहोने अदु नोय थबक था दो अदु नि शोरी बसे अदु न अखोई के पुलिस we have become somewhat like a politician के चमचा in the thoe है मुझे तो भी याद तो भी करूँ I am not undermining Manipur police you have a very great role you played it no यम न कोई कहने तो भी हाई खोली comparatively the Mizoram and other state or Nagaland no यम हेली but you become too much selfish वैसे government ने शोहन बनी 50% दी माई पुंसी द चही तारा दी मचिंग द थम द सुंगा या दे there should be a law I thamai bende orega I lampel de dum constable ga I osi ka bo dum thamai ben to dum lereba thamai ben dum lereba du I kari lepa shaba to udori gene ai thamai bende leba mi da Churachanpur tha dum Churachanpur de leba mi du na ad mori de tha baja na tru mau da tha ga dabni asumani change to udrbadi adur karmai to na police ki ma ki integrity karmai nga ka de gene doin ngasi kuki mem loin thamjale mijo mem loin thamjale Churachanpur ga federal da adur kana na modun nga udori ge ngasi अदुना कोई सिस्टम इज रॉन्ग अखोई यु मथक त लेबे सिंग सिदा थिनबदो सिदा थिलग लोरे सिदा थिन खर चाउन पुरग मद खर चाउबो पोस्ट की तुम अफब मफम नंग खल्लु नंग राइ लेनिंगी हाइबदो मसी चटनबी दिस प्रैक्टिस गिव इट अप गवर्नमेंट एनफ इज एनफ नोइन शेन द तौरगा तौबो पुनम एमपी सिदा तौरिबा दैट द हॉरिबल ड्रामा 2016 गी तौरी पुनम अदगो मुझे कोई लोरे मनि पंगवा मांगने शेन द पुरा मांगबा वी हैव नो अखोई क्रेडेंशियल हाइबदो लेय अदुना मसे तौरी पुनम सक अखोई हजि अदोम नंगबिरी मणिपुर कनबता द नट बाय भारत सरकार अखोई ने कनबता बनि इसान अखोई ngak pata bani nongmai authorized or unauthorized अखोई पाइ दब सुंगा यादे Manipur government you shall not have any right to ask whether I am holding the authorized or unauthorized manamdi you cannot protect us Bharat sarkar ne tawde Manipur lenga ne ngamde then akhoi shiba tabra right of private defense akhoi we can possess arms ammunition for protection of my life masi chief minister sahab ne so noma haigi lepak ngak poi tamakta nomai pai ba khopadi yeah he knows the subject adunam mokhoi ne mmg palle Gita Janna mmg and bmg ani lay medium machine gun and the brown machine gun masa kayam na powerful oigi the 1964 the ai army ki attachment da tha ahum akoi training tore
mmg haibese kilometer ama makai ani kapangamba minute amada lising amanga makai kapangamba mi hum changba tripod makhung hum de akoi gi angak pada sogolakpa mi ama adi amana kapa amana nomai supply toba minute amada 1200 to 1250 kapangamba madi mamangda gacham and rupa kawi modi mafam do ko zero da akhi matam du Arunachal Pradesh se nafa kor me ko chatpatan jada lambi yam phalam de akoi training center the 16 Madras regiment da akoi army yam sathiba training tor madu brigadier Hushiyar Singh ana ama hatkhi ma se mai masa se gulli chani yang haina tor hatkhi ba Mursim lagela haina around 11,000 to 12,000 feet ki matakta masa moine kapaga hatpa saru lehuri madi mugi helmet lehuri madi thangta benet lehuri kun training do tobutan jada angak pani adugina powerful labor aduni mmg ka moina pairami haibatar badi Gitanjan sapna hairi se tarpota the by god madi they have already attained a country ke armed forces the okay BMG and MMG ka is a very high profile lower bani war the high se koi ki country acho advanced country natar the MMG BMG se leite paina de India is a very selective mafam data to we not required at all adokuni urak pada BMG MMG se u pambi acho u pambi khuna kon ba thung da se akhona ka pa se u pambi de pura kak pangami chaw ba koi pine tree do kak pangami adu amna sathi powerful nothing there is no strains mokoi na pairamoi have se koi thaje da mokoi yaroi leiri moi de khulai lor lag jam leiri Bharat Sarkar noi nungayu noi isei sau noi koi pungjeri noi koi jagoi sadhan leyu Manipur आग जलने दो मणिपुर कितने मणिपुरी को आपका ये मुर्गा मुर्गी की तरह काटने दो हराओ दुन लियो अब आप खुशी मनाते रहो और कि ये चीन कुकी जो आपको फॉरेनर्स जो टेररिस्ट उन्हीं के दबाव से आप लोग काम करने चाहते हो ना ठीक है भगवान आपको इसी का है इसी का राय देंगे भारत सरकार आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों नोने तोड़ी बजे कोई शुंगा यानिंग दे मणिपुर लेंगा अकोई ने करिगुंबा लाइक थी ने नोंग फदक का कोई ना मधुकी कैबिनेट कॉलेज की मनु नत्र बस कनागुम एमएलए को मत वी वुड हैव रिजाइन ऑल द मणिपुर एमएलएस कड़ी दरकार लेके होय मोय प्रेसिडेंट रूल पर कनी तो से नु के दो गया ऑल मणिपुरीज विल रिवोल्ट इट एंड वी शुड रिवोल्ट इट Government of India, you shall not have any right to ask what you are doing, why you are possessing highway, because you are igniting it. You are propping up. No koi na mokoi be sokat pane. Manipur lenga kain to pai letre no Manipur se no ge nachani na sunne khandra banina. No koi ne tahun mangak tani. Natar budi asigum chin kuki jo ka so kari sulai banate. Adu mone tawroi ne tawdabani kanada blame tawgani. हजी उपाय लेते अखोई लेयाक त हाइरु न कानदे हाइरु से उपाय लेते ईशा अखोई नोंगता तिन से लमाई द ताई पावरलेस हैंडलेस अखोई हेल्पलेस हाइमम करी सो लेते अदुन मसे नुंगाइते मसे अखोई मिटे मैम लेट अस बी प्रिपेयर्ड टू फेस एनी इवेंचुअलिटी एनी सिचुएशन में ताबद कोई मैम ngak तब सुना यारोय भारत सरकार ने ngakते भारत सरकार दे मई चुशन बगुम तवी अकोई दे तौड़ी पुन मसे उरग ममित तो इशल्लग लेरी बनी ना दैट मींस साइलेंस इज कंसेंट व्हाई यू एग्री और नॉट भारत सरकार प्राइम मिनिस्टर जी होम मिनिस्टर जी अदिगी कोई ये सिक्योरिटी एडवाइजर जी साइलेंस इज कंसेंट मरते जाओ जितने मरते जाओ मरते जाओ मरते जाओ मरते जाओ हाय दंगशी वो तौन लेरी दना ईशा की इरम दमदा को नोई ने लेबे पीदर बने आइदर यू थ्रो द गवर्नमेंट आउट मणिपुर गवर्नमेंट no president rule no impose to gito you control this Manipur na koi do na koi su ajadi na koi do na koi su independent partner lerin ba country gi mi ni na koi we were born before the independence of this India we are proud to say that I am a Manipuri no koi tor bu ko shungya yaning de adu Manipur government kari khalli adu koi khangdre Manipur se pura lup bani na करिए कोई हंगत के मणिपुर गवर्नमेंट लोइने खंगी नोय लोइने उई नोने तुमिन लेरबन कोई करी तोगनी अदुदे प्रजा खो फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन एंड फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुरी पुनमक सगी पुनमक ट्राइब पुनमक एक्सेप्ट दिस चिन कुकी टेररिस्ट अखोई रेडी लेत बसुया यादे अखोई लाटप लाइबु थंजिंग लाइबु इबदो थंजिंगबु
Makoi underground ke kem gina na muna signboard ko thechel lambi de thechel masibu to hona brane masibu to hona br prithvi matong ka olil sibu what Manipur government you are doing it na koi napa na pu puna maksu yaw na loina madu thangjing la de chei lising trani thoi de koi pori madi ho buni ne ai pai pu su yaw madu ho buni ne Assam de liba Tripura de Bangladesh likana ne sando me noi napa na pu na sando me natro Akoi ipai pu ada lady sing jen akoi de sanduk pun natro akoi de la khorum ge se masi mafam se prithvi de lising taran thugi mi gi akoi history lady sebu akoi moi na masi moi gi haji kem ni kan thechen na tor is a too much shame on Manipur government ikai noi naming bo the turning de Manipur lengak leye se koi khanju khan de Bharat sarkar de kaidoru ni recently by no the hogi Manipur gi handak ta hogi assembly da handak ta ozana jai bi do hogi thangjing ibodo thangjing gi hom do thangting onto have the hogi handak ta assembly da pass to bill ama Manipur name and places bill gi matung ina ya de na hogi lenga ki ma kai dagi action law rani haina hoi chi buk thok yaw ra za da matang du de adu law ru ne do ge action law ni na te law ru ne ta lu ne nu na tang khai yu ne loina fire no kat khaya do to no kasu manu ta amit yengu ai samna haige ai se police letter mun khatik tang dekhang yamna de natti FIR haibe se general diary entry ma thamgani akoi oi case lo khot na to ne then FIR first information report mase koi hindi da hari ezahard se koye meteron de leitre hoi mala ko report haigidra kari han to that doesn't mean that a case lo ko haibe it should be taken in the war footing way hajik leriba Human Rights Commission की chairman ने चाहिए तरह मंगा case लखुत लगा FIR ताऊना ले रहे case तो सुबह packet रह दे what does it mean the कोई case तो what is the finding ये case register तो register doesn't mean that you are doing job you take action within 1 month 2 months 3 months चीरे बस चाहिए मैं मंग लोचलो case तो file what is the report नंग हम तो न final report नंग submit तो नंग लखुत तो हम दोगा you must complete within 5 months, 6 months or 1 year maximum. Man 30 years or maybe 50 years. Yes, I have registered here. That is not the thing. You are bound, you are paid to work as a policeman to look after the welfare of the people and provide the security. Simply registered, your case is registered. As if you are contributing something, as if you are giving something. Or Egypt, you are doing a favoring. Natte, you are bound. I am bound to take action and in the field and to go in detail. Kanno action lokatpa. Action immediately action lokatpa. There is nothing. This is simply a formal duty. Which a favor natte. Akoi nungsi bibu natte. Hamchandra sahab. I am bound to do it. Akoi de mi minai ni. Aseng mo minai ni. Police akoi di. Aseng mo minai ni akoi. Man mong chana, man mafam chana to that police he also gets respect. Ado ko isa na ko tan bataba ni. Ay ni case register nan register to be happy. Ado natte. What action you are initiating and what you are going to do? Whom you have apprehended? Kari nang action lo kurke kari interrogation to kuri kana pakat karke kar main to guduri khotli nang charge se takat to re kadung tha ke amang tha gani kokani. Mi the police chong mi the hangoi. Nang the case of Tana record to from Lord. Adu nothing, adu zero ne dudi. Adu gumda to Wahuna day. Adu no my tape. Manipur said totally we are chaos. Police ki mumming shoe laitre. Commando cry chakram khangde. Madigi Bharat Sarkar ne pura pungdu thugain akoi sabu balkanized to Guduri. Manipur Sarkar. Manipur the lady Bamio citizen Punama Khangbiu. Akoi mesin mot manasi. Naksi lepak se balkanize macet tabi mahutta hane duna nungai ne lemina si except chin kuki terrorists makoi bire tandok to shungya yaroi hai samtai thamjege